Хаберлер программасы янында студияда Муслим Умеров чалыша. Селам алейкум. Озны рейдге оғратмаға изин берме адлы акция. Киевде соғақларының Қырым татар адлары. Озны рейдге оғратмаға изин берме бойлы адлы акция Киевде Украин миграцион қызметі янда олып кечті. Наразылық білдіргенлер паспорт ве плакатларнен келді. Миграцион қызметінден митинг япқанларға кімсе чықмады, акция насыл кечкені ақында Ирина Сорока угренді. Кечкен авта жума күні жамиге келгенлер рейдке оғырады. Садеже бесихалары тәшкерелді. Ама айны заманда мұсылманларға мұзбеті шүбеледір. Шымды біз бұл рейдлер, тәшкерулер евлерімізде, дайрелерімізде кечірілежек деп қорғамыз. Жами янында олып кечкен рейд Украина телекесізлік қызметі тарафындан да тәшкелетілгені ақында малюмат бар. Яни көч қызметі, олар бұл киберейт кечірмей керек олғаны ақында, Украина телекесілік қызметінден мектю бұндан да бір авта евелісі алған. Біздің фикрімізде, бұл bizim дини тешкілетімізға қаршы ачық бір басқыдыр. Намаз башламаздан тахминен 1 saat evvel devlet koç hizmeti ve milli polisin xadimleri geldi. Олар анда ос автобусыны қалдырды. 2 бойлы keçit қалды. Андан адамлар keçip олу. Ve олар озы анда тұрды. Herkes camiге келгенде весихаларыны янына алмай. Мен biraz'a keççe çıktım. Benim de pasportum yok edi. Aslında eğer meni sorgulasaydılar, onların mantığına göre meni de yakalamak gerek edilir. Men bu memlekette endi 20 yıldan ziyade yaşayım vatandaşım. Oz ailem var. Şunun için Ukrayna'nın bütün kaydeleri ve kanunlarına riayet edileceğini umut ettim. Men ertece geldim. Şunun için teşkilatlara uğramadım. Ми нікого, не дай Боже, не хочемо лякати. Біз Украина телекесізлік қызметі ве девлет миграцион қызметіне изат алмақ үшін малюмат талабы йоладық, жевапны беклемектеміз. Адвокат Эдем Семедляев Русияның Таганрог тағықат тевқив ханесінде тұтылған саяси мүслерінің шартларыны искенже деп адландырды. Февралінің 6-сында о адвокат Айдер Азаматовнен берабер уйдырылған Хизбут Тахрир давасының 5 мәбісіні зерет етті. Бұлар Рифат Алимов, Энвер Сейтосманов, Сиран Муртаза, Веаға Қардаш Узиир ве Теймур Абдулаевлар. Таганрогның тақиқат тевқифханесini искенже лагері olarak saya. Оларның рухлары түшсін ве бастыры қалда алысынлар деп yapıla. Ай devamında Алимов Рифат bir kişilik kamerada tutulaydı. Sonra bir bozuk için onu karserge kapattılar. Kınap ve insan için kıyın şartlarda tutula. O mağaz odada tutula. O yerge güneş nurları kırpılamay. Bunu ise Сиран Муртазаевның сағлығы ақында оның адвокаты Айдер Азаматов айтты. Onun dış problemleri var idi. Yanağı şişkin. Nefbetçini çağırıp tibbi yardım gösterilmesi yerinden durmayacağı hakkında aytmağa mecbur oldu. Hekimler gelip onun dişini çıkarıp aldılar. Украинаға уч Русия артистінің кіріші изін берілмеді. Павел Баршак, Елена Корикова ве Игорь Ливанов Украина-Молдова сыныр кечетінде тоқтатылды. Бұл вақта Украина девлет сыныр қызметі сайтында сөз үрсетілі. Артистлер Мукемел Шат адлы комедияда ойнамақ үшін келгенлер. Павел Баршак ве Елена Корикованың 10 елға жекіріші ясақланды. Игорь Ливановға есе Украинаға уч елға жекірмеге ясақтар. Актерлар Қырым ишғалінден сон ярамадаға фильм чекімлері үшін келген шақыслар ола. Киевдегі кисоққа Қырым татар милли қараманлары Исмаил Гаспралы ве Амитхан Султан адларыны ташыжақ. Киев сакинлері бұны насыл баққаны Ангелина Сацик біле. Мұнда Ялтинская соқағыны Сормовская соқағы жарпа. Қырым евы ве Қырым татар меджлесі тешебюсынен бұл соқақның Қырым татар мультификері ве язычысы Исмаил Гаспринский адына денештірежек олалар. Гаспралы мұсылман тәсілінің излияты. Умуми түрки тіл мейданға кетірілуі ве ilk Қырым татар газетасының чықарылмасының оғрашайыды. Bizler Sovet erbaplarının adlarına taşıgan 2 soqaqны belli ve meşhur Қырым татар şahsların adlarına değiştirmek isteyimiz. Bular Marifçi İsmail Gaspralı ve Karaman uçucu Amithan Sultan'dır.
Buna menfi bakam, değiştirilmesi ne acet бар. Hepsi para dep yapıla. Pensiyasını kodergen olsaydılar daha da yaxşı olur edi. Я б не хотіла. Ветихаларны яныдан yapmak керек. Әр şeyнің bir masrafı бар. Правильно. Muhim ve doğru. Bizler Kırım-Tatar milletine dostane bağlarımızı göstermek gerekmiz. Люди звикли вже. İnsanlar eski adlarga alıştı. Değiştiruvler temelsizdir. Gereksiz masraflar olacak. Elbette buna kol tutam. Bu sokak Sovet partizanı Konstantin Zaslonov adını taşımakta. Zaslonov 2. Cihan Janкы vaxtında Sovet hükümetinin diversantı edi. NKVD-de okuğan son diversant takımının reberi За ola. ініціативою Кримського дому її збирають. Kırım evi teşebbüsünün bu sokak Kırım Tatar Milli Kahramanı 2. Cihan Janкы devrinin uçucusu Amitхан Sultan adını taşıyacaktır. O 50'de ziyade uçağının sınab bakkan Sovet uçucusudur. Amitхан Sultan Sovetler Birliği'nin 2 defa kahramanı ola. Yaxşı dekomünizasiyaga kol tutam. Niçin Kırım Tatar adına olsun? Kırımda Kırım Tatar adlarını değiştirsinler. Нормально. Yaxşı baxamız. Tatarlar bizim Ukraynilerdir. Вони ж наші Niçin українці, а olmasın? чому б і ні? Да, він же ж такий парень був, що... Öyle güzel adam olgan, Arbey demek lazım. Bizde Simferopolskaya, anda Sevastopolskaya, sanki desin Kırımda yaşayımız. De Sanatornaya, de Yaltınskaya sokağı. Kırımda yaşagan gibi kele. Demek Kırım bizim. Angelina Satsik, Andrei Хрусталев, haberler Yuaqırım. Kırım sakini Kseniya Simonova Vancouver Simfonik Orkestrinin beraber Kanada'da çıkışta bulunacak. Vakıya bu rahatlı günleri geçecek. Bu hafta ressamının o ülkeye etti. Bu rahatlık günleri Vancouver Simfonik Orkestrinin beraber bizler acayip uç köşeli şlyapa oyununu gösterecekmiz. Pek özgün olması beklenili. Hatırlatmalım ki Kseniya Simonova kum üstünde animasiya ressamı ve Ukrayna Maya Talant istidat şousunun galibi ola. Yayınımız sonuna yetti. Bizlerine seyretiniz ve yuaqırım sayfasına qoşulunuz. Көрішкенше.